birden bir göz önünden Ak Meydanımız, buğa şeyimiz, ilk karşı 23 yılda çıkanlar 1400 işte bu olmuş. 16 gün biz grafik bu belgemiz, 16 gün içinde Президент Садыр Жапаров бүгін 30 июльда Ош шаарына жана Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Ош облустук Төлөйкөн ат майданынын капиталдык реконструкциялоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Мамлекет башчысына быйыл спорт объектисин капиталдык реконструкциялоого республикалык бюджеттен 45 миллион сом бөлүнгөнү туурасында маалымат берилди. Бүгүнкү күндө иштердин негизги бөлүгү аяктады. Реконструкциялоо долбоорунда төмөнкүлөр каралган: жаңы конференц зал куруу, ат чабыш жолуна жана Көкбөрү оюн талаасына кум төгүү, негизги трибунаны капиталдык оңдоп түзөө, жаңы 4040 орундук жана кошумча трибунанын үстүнө бастырма орнотуу, сырткы жарыктандырууну орнотуу, жаңы тосмолорду орнотуу. Президент Садыр Жапаров курулуш иштеринин жүрүшүн канаттануу менен белгилеп, ат майданынын капиталдык реконструкциялоону белгиленген мөөнөттө аяктоону тапшырды. 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата аталган ат майданында алгачкы майрамдык иш-чаралар өткөрүлөт. Bugün şimdi özellikle administrasyonun uyuşturucunun hizmetleri gelip sınıfın negizinde gelip at alan jolka çekilgen konumu smetalı basıp tuzup çıkan 49 milyon 719 bin 560 somla cevap çıkıldı. Bugün şimdi Femistroy jolka çekilgen servis jolka çekilgen konumu gelişimin negizinde kuruluş işlerin başlap Kuday buyursa kuruluşta ayakta 15. Ağustos 23. yılda bitiyoruz. 16 gün vaktimiz kaldı. 16. günde başladık. Dolboğur boyunca At Maydanı'nın bütüsü canlı buna eski sistemi boyunca şu görmüştür. Buraya buyursa bitiyoruz. Bundan sırtları 6100 metre kub kum düşöldü, 10 santimetre falan. Topları çalıştı. Bundan bu şöyle belirlemeden hazır biz canları işçiler bekliyor gelme. Sizin olduğunuz gibi Karanlığa gelgen Oğuz'un Boş olmasına birden bir göz önünden Ak Meydanımız, buğa şeyimiz, ilk karşı 23 yılda çıkanlar 1400 işte bu olmuş. 16 gün biz grafik bu belgemiz, 16 gün içinde